Qottuni barannaan teenyu wallaalane kunoo badhaafamne majlisu rayyaane wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene qottuni barannaan teenyu wallaalane kunoo badhaafamne majlisu rayyaane wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene bismillaahi jee banadhe kaani bantuu dubbiitiyaa isii godhannaani ani sumaan faarsaa keeti galannini har'aan nagahee rabbi arrahmaani kunoo anis dhufee toluma keetiini siitu na laaffisee maaliin beekaani da'iifa ta'uu koo na beeyta rahmaani na cinaa dhaabbadhu na gahee galmaani lubbuu tiyya irratti ati nan dhiisini shayxaanaa fi nafseen toona nongeessini tanaan siddaan maddaa rabbii kan koo'ani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene alhamdulillaahi keetti galannini kunoo na laaffiftee akkaan dhufuufani irraa jiraatu nagayaa rahmanni ergamaa rahmataa Muhammad Amiini jaala ambiyaadhaa filate rabbiini borullee magantaa nuufi dhaabbatanii nullee harkachiisii magantaa isaanii nu godhi borullee mee ollaa isaanii nu oofi asittis mee faana isaanii akka milkooynuufi barganda lamaanii wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene osoon achiin kunne karaa ergaatiyyaa salaamun alaykum obboleeyyan kiyyaa akkam jirtanisin hundi ilmaanayyaa nagaya qabdanii an nagayaa fayyaa harkatti waa fuddeen dhufee baradiyyaa atis narraa fuudhii mee adiyyaatiyyaa yoonii fi harkitees dogoggora kiyyaa isin naaf sirreessaa obboleeyyan kiyyaa yooniif sitti toltee atiis ergaantiyyaa du'aa inaaf godhaa hundi ilmaanayyaa deemsa itti fufee ammarraa kanaani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene qottuni barannaan teenyu wallaalaane kunoo badhaafamne majlisu rayyaane wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene arraasaa sa'uudhaaf hin deema barani hin ifatin kottu deemina waliini bakkayyurraa hundi namaatti deemani dhaliila qulqulluu namuu waraabani bardeebu wallaalaa achitti ba'ani ati seeysa jettee narraa hin yaadini gaaddisa beekumsaan jaarame innini galma beekumsaati majlisu rayyaane meeqaatamoo mishtee as baasu jirani majlisu rayyaan koo guddaa kee galanni irraa hin dubbadhaa kee har'aanni matuma mataarraan dubbadhaa barani yerootu naan fuunee dhiifama hundini akkanaaf hubattan hundumti keeysani wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene wallaalaan ol seene eebbaa beekumsaane ati sin taa'ini qottu karaa seene majlisu rayyaani dheertuudha seenaani walisin barsiisaa irra waa xiqqooni taanis yeroo biraa walit dachaanaani ammaaf asumarraa imalla waliini bakkatti argamu majlisu rayyaani
raaree fadis balloo tan isaa teessoni gaafadhuuti khottu meedhu fuufeenaani barsiisaa isaatis siifin himaani gurraan na dhaga'i deemina waliini eegdinaa Sheekh Adam barsiisaan isaanii rabbiitu badhaasee majlisu rayyaani hadiisaaf quraanaas raabsutti jirani akkuma salaataa subii salaataniin kunoo barsiisuudhaaf gattaa rayyaani shamarran dargaggoon bira wal ga'anii wal duraa fi duubaan kunootti fufanii wayyaa miyaa ilmii isaan barsiisanii wallaalaan seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii barattoonni majlisatti bobba'anii hirriiba ganamaa sanfirraa dhiiftanii ilmii barbaaduudhaaf manarraa baatanii akkasin hambifne qabbanaa roobnini owwi aduudhaatis hin hambifne sini akkaan laffaa jirtanii sini beekumsa guyyaarraa narkachaa dhuftanii goflaa maleekaarraa bobbaatanii sini nama hunda caaluu kankeen dagatini namaan narra caalaa jettee yaadini rabbiin ol si fuudhaa quraana kanaanii jabaadhu hundinuu bakkuma jirtanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii yeroon hin daawwadhu majlisu rayyaanii waaniin ajaa'ibee obboleeyyananii warra majlisatti barachuu jiranii gariin isaanii alaa manaas ni qabanii jaartii fi ilmaanii sakkuma keeysanii horiidhaaf ooyiruus kunoo ni qabanii barachuun dhorkine kunoo hojumsaanii yaa obboleeyyan koo wallaahi isinii mee galata rabbii galchuu hin dhiisinii nama gaariin fedhee jannabiyyiini beekaa isa godhaa kunoo bardiiniini irraa haa jiraatu nagayaaf ramanii yaaniin nu dhaaman kunoo hadiisaanii anis tanumaafin jee bariisiniin jiruu bareedduudha jiraachuu jirtanii mee ibcinaa laalaa obbolaa keeysanii warra takka malee laman dhaqqabanii sheekha ganda isaanii sanirraan baranii tasirifachiiftu inuma akkaanii salaata rabbiitu quba waan qabanii nama rabbiin fedhe malee yaa ikhwaanii jabaadhaa malee hundi barattoonni wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii kottuni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii yaa warra majlisu rayyaan hundeeysanii jannataa ta'uu galanni keeysanii akkamittiin ibsaa nu jiiteeysanii barachuudha qaban jaanii dhaloonni maaltuutu feesisaa booda yoo dhufanii ammuma qopheessuu jaanii waliini bootaa balloo qaban majlisu rayyaanii arsaa meeqaatamii irra kafalanii arraba namaatis irra fudhatanii garii yoo hijaa'es gariin gammadanii owwaa fi qabbanaas keeysat dabarsanii ija isaaniitillee hirriiba dhorkanii rabbiinaa milkeeysuu hunduma isaanii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee baa beekumsaanii ati isin taa'inii kottu karaa seenii warra gannuu dhaaban majlisu rayyaanii isaan keeysaa tokkoon si kaasaa baranii namoota gadhaaban majlisu rayyaanii sheekh Ayyuu Yuusufii namoonni beeytanii
nama biyya yaadu jireenya isaanii rabbiin nu badhaase wallaahi dhuganii meerraa jaaladhu hunda hojii isaanii ikhlaasaan bareechi ati hojii isaanii addaan hin hambisin hunduma isaanii saayibbansaa warra wajjiin lafaanii amiirra majlisaa sheekh Junayd Dibaanii halkanii fi guyyaa waliin dhaabbatanii kunoo akkasitti rayyaan gaddaabanii amma bakka yurraa namutti yaa'anii dargaggoof shamarran achi baratanii qalbiin si gammaddii achuma daynaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenii biyya firraa bahuun hamtuudha akkaanii firaa fi maatii fi hunda lakkisanii biyyee biyya'ii fi irratti taphatanii dirqii taatu malee sin baaftu laftunii duyda itti galtee osoon jaalatinii haraa biyya ormaa imalte miilanii mudannoo hundumaa obsaanii tartanii hedduutu karatti hafeeni beeytanii warri bakka ga'ee gaarii hojjetanii waan hin dubbachuudhaaf fedheen qabaanii ifama obboleeyyan kiyya hundumtinii obboleeyyan keenya biyyarraa bahanii kunoo biyya hambaa hojjechuu jiranii walitti ijaaramuu dhageenya gurraanii ijoollee fadisiiftuu dhadhaloonni majlisu rayyaaniif deeggarsa godhanii waan biyya namaatitti jarraaqanii nutis keeysaan hafnu jaanii waliini wal jaaran hundinuu garee hundeeysanii rabbina milkeeysuu wallaahi hunda isaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee galatoomaa jennaan hunduma isaanii warra hojii khayrii irra hirmaatanii keessattuu obboleeyyan biyyarraa ba'anii waa hedduu hojjechaa jirtanii isinii akkuma majlisuu rayyaan gargaaranii majlisul aalamiis bira dhaabbatanii barsiisaa majlisaa yoonii fi beeytanii Sheekh Muhammad Bakarii barsiisaa jiranii kunoo ijoolleen teenya tan biyyaa bahanii sheekha iyyaaddawiin ni jirra jaanii qalbii sheekha keenya nuufi gammachiisanii rabbi gammachiisii mi'a hunda isaanii waan biyyaa bahanii faanuuf harkatanii du'aa godhaa fi bakkuma jirtanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamnee majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamnee majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee tokko lamaa miti warri lafaanii shamarran dargaggoo majlisu rayyaanii hawaasni biyyaatti sedduu lafaanii humnaa fi qabeenyaan bira dhaabbatanii buufata beekumsaa sitti ijaaranii irraa jaallatu hunduma isaanii Sheekh Iliyaasii fi Sheekh Shamshuddin faanii Sheekhaan Aysofaadhaa hedduu kanafanii yeroo tunaan fuunee malee silaanii irraa hin dubbaddaa hunduma isaanii meenarraa jarjartee wayilleen jiini waan isaan hin qabne irran keenyaanii lafee duydaataan majlisu rayyaanii akkanumaan kee hin farsiniyaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sin taa'inii kottu karaa seenee wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii
ati sintaa'ini qottu qaraasanii. Akkamittiin ibsaa nu jiiteessanii yaa warra majlisuu rayyaa nu tubdanii waa'ee keessan ibsuuf yeroon qabu'anii yaa obboleeyyan koo dhagayaa gurranii hojiin jara kanaa na ajaa'ibnanii gurraan isin ga'ee fidee kunoowanii qaamaa fi qalbiidhaan meena waliin deemi irraa quban qaban kunoo jiruu isaanii jarri nama tuqee ani maqaa isaanii Sheekhayyuu Yuusufii dargaggoodha inni umrii dargaggummaa nuuf yaaduun fixanii meerraa jaaladhu ati hojii isaanii jiruu fi jireenyaas bareechiif ramanii haadha manaa gaariin gammachiis waliin ilmaanii fi rizqii bal'oos harkatanii waliinaa gammadan hunda jiruu isaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii seenaaf godaannisni hin badan jaanii hin badduuni beekaa namuu hojii isaanii waan ajaa'ibaatti isaan hojjetanii nama gammachiifti wallaahi hojiin isaanii jiruu fi jireenya hunda sheekha isaanii isaantu dhaabbatan kunoo jarri suni namuu quban qaban hawaasni isaanii sheekha keenyaafillee haala mijjeessanii ofii barachaadha akka barsiisanii torbaan irraa guyyaa tokko bobba'anii badisii keetii babbila deemanii isaanii qopheessaa waanii bobba'anii waanuma qabaniin walitti fidanii doonii fi dhabaniis namarraa fuudhanii qaraatirraa akka hin hafne sheenini darsii torbaanirraa bobba'u jiranii sheekha keenya guddaa namoonni beeytanii deemuusaa su'aalaa barsiisu jiranii torbaan keessaa guyyaa tokko nuuf godhanii kunoo sheekhan keenya barsiisaa jiranii magaalaa Baabbilee keessa barsiisanii Sheekh Diinaa Sheekh Adam qooda fudhatanii kitaaba bitachuu yoonii bifadhanii jarriin hin dubbadhee ani maqaa isaanii galanii rafanii hanga dhiyeessanii kanaaf hin dubbadhee yooniif hubattanii faaruu isaaniitiif hin qophoofne ani wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii raaree fadis balloo bareedduu teessumti barnamatti tolti ijaayyoo laalanii dachiinsii walqixaa keessuma deemnaanii magariisa isii ijaan millannaanii gaaraa fi laggeensi keessa deemnaanii daawwattee hin qoftuu beeki bar lubbuuni teessoo qabsaa'otaa kaleessa dabranii osoo jiraatanii har'a dubbatanii waan ifajis taate ni beekan isaanii gaaraa fi garattis nama jabeeysanii osoo afaan beekee dubbate gaarrini waan ifajis taate ni ibsa innini ummanni siidhaatis gaariidha hundini wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii qottuni barannaan teenyu wallaalaanii kunoo badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii wallaalaan ol seenee eebbaa beekumsaanii ati sintaa'ini qottu qaraasanii yoonii fi qorattee seenaa biyya teenyaa eessarraa eegalee jettee too'innini hadisitti dhoo'ee yaa eegalaannini bakkayyuu walga'ee barsiisu jiranii akkana ja'anii geeraran duraanii kan bishingaan kaabaa kan boqqolloo nu qoodha hadiisanuu fide Sheekh Abdallaa tokkoo kan bishingaan kaabaa kan boqqolloo nu qoodha hadiisanuu fide Sheekh Abdallaa tokkoodha akkana ja'anii yeroo geeraranii Sheekh Abdallaa tokkoo tillee simatanii qaxxaamuran baaraa miilaan imalanii achirraa hiraabsi kunoo nu fidanii
jannataa ta'uu galanni isaanii irraa dubbachuu teenya seenaa isaanii anaaf obboleeyyan kiyya walumaani wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seenii arrallee ni qabna warra barsiisanii Sheekh Muhammad Ziyaadii namoonni beeytanii barsiisaadhaa jiran kunoo lubbuudhaanii Sheekh Abdallaa Tukoo bakka nuuf bu'anii gola baddee isaatii kunoo teessoon isaanii Sheekh Aliyyi Melbaa alimni guddaanii anaaf atis bakkoodhatti barsiisanii rabbiin haa dheereessuu hunda umrii isaanii ulamaa teenya warra barsiisanii aduwaan jannataan qubsiisi ramaanii nullee faana isaanii xirraan ummeessinii wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seenii seenaa baay'ee qabdii beekii fadistuni ulamaa gurguddoo biyya fayyadanii isaan keessaa beeyooniif hubattanii Sheekh Abdallaa Tukoo namoonni beeytanii Sheekh Usmaan Bokkootis fadhiisii dhaloonni bokkorraa xiqquma miilaan gaddeemanii gandi meettaa isaa jettee gaafannaanii namuusi qaceelchaa warri waa beekanii Sheekh Muhammad Sheekhaatiis namoonni beeytanii barsiisaadhaa turan majlisa dhaabanii jannataan gammachiisi warreen dhumanii umrii nuuf dheereysi warra barsiisanii Sheekh Ahmad Nurkiyyaa hin daganne ani hin turree dhihumaa tane godaananii jannataan gammachiis ati yaa rahmaani qalbiitu nu cabee nu isaan dhabnaanii dhiironni harkannaa nama akka isaanii jenneeti yaaddawaa turree ni beeytanii mataa ol qabaddaa nun jee rabbiini yoqoo lamadaatis barbaase asiini Sheekh Muhammad Zaahiriin fayyite qalbiini leenca fannee hundaa walitti qabatanii magaalaa facaatu tan isaa teessonii bakkayyuu darasaan irra bobbahanii hawaasni keenyaas isaan simatanii sheekhaa fi darasaas waliin qubsiisanii wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seenii wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seenii osoon hin xumurree qophii tanto'anii arraabasumatti haadhamnu waliini qabanneetti dhufnaa hunda bal'inaanii seenaa ulamaa fi qabsaawaa keessanii hunda odeeffannee kan lubbuun jiranii dhalootaaf hambifnaa waan dandeenyuuni akka hin bannee fi beeki seenaa isaanii warreen hin dubbatin amma kaa isaanii dhiifama obboleeyyan kiyya hundumtini yeroo tokko gabaabduu akka hubattanii isiniin jaaladhaa wallaahi dhugaanii nagayaa fayyaadhaan jiraadhaa hundini hamaa fi hamtuunis narraa sin harkini wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seene wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seene kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii unuu badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seene wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seene kottu ni barannaan teenyu wallaalaanii unuu badhaafamne majlisu rayyaanii wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seene wallaalaan seene eebbaa beekumsaanii atiis hin taa'inii kottu karaa seene atiis hin taa'inii kottu karaa seene